Hello karbi Anglong, welcome to my another video. Pinya video nang kewan pilake karbi Anglong along pen nong nang pacetang klong abarim actress Hewali Teronpi. Alangli kaceparjan tang a film son ko ando mala pen a film amen ko son mala so apu thakla pini cethanam lona to tang tia video le pang ching poniglona. Hewali Teronpi alang li kaceparjan tanga film amen ke lah ikhen lo. Number 1 Mangmun Apir B. Number 2 Lam Sam. Number 3 Rongbin Amir. Number 4 Ahokma. Number 5 Hiju Pan. Number 6 Nikaya Kang Hon. Number 7 Kachinghon si Kai Binong. Number 8 Jinong Athare. Number 9 Monjin. Number 10 Kanghona Mekrivan. Number 11 Ikaya Mongve. Number 12 Ingangdo Ekopayave. Number 13 Kanghon Athir. Number 14 Sin 2. Number 15 Didi Molori. Number 16 Don Barim. Number 17 Kirla. Number 18 Honjat. Number 19 Kanghona Mekri 2. Number 20 Kanghona Mekri 3. Number 21 Mantu Sivangji. Number 22 Kurvang 2. Number 23 Kanghon Anglong Roblinso. Lahai hello alangli Hewali Teronpi kaceparjan tanga film amen a phailu. Neli alangli kaceparjan chenga film amen ke than poni ke delo. Lasi alangli kaceparjan tanga film a phaisi lakha pon thek chelo donatung. Kupini short movie album lahai ke lakha pon pe delo. Lasi kupini ke chokche ke li duk pulotangti nang liap popusi ning chethelu. Lapen kaceparjan tanga film angbong pen alang liko so film si kelang minai ma comment box along nang pachani iktha. Pinya video ke la sing ton pon ikoglo lasi next video long le chitong thunang di ho kardom.